ta continua ahora el un rescue operation ta conduci el Philippine National Police y Armed Forces of the Philippines para puede sa otra vez con el anak del un barangay kapitan del barangay San Isidro Titay Zamboanga Sibugay. Después abdukta con ele el sais mga armaw persona con Dennis Cabadonga, 28 edad, anak del kapitan y un caretaker del negosyo del familia alin na su residensya naso Lupag, barangay Malintubuan, Labason, Zamboanga del Norte alas 6:30 anoche. Base na report del PNP, tamunta na 2 pump boat el 6 mga abduktor ihala ko del biktima ieskapa para aliparte na Siriway, Bilagon area na Zamboanga del Norte. Asigun con el commander del West Mincom, Lieutenant General Rustico Guerrero, yaman deploya el mga ground commanders con el mga units para man block on de pasa el mga suspetsyaw. Pero hasta este tiempo, no hay pa siyempre abiso el yarisibi sila. There is an effort since last night by the Philippine National Police and supported by our armed forces for the conduct of pursuit operations. As of now, they're still doing the pursuit operations. Na-analysis a según del AFP, tamo beya apuera del Zamboanga City este mga abduksyon por causa bien apretaw el seguridad taempo ni aquí na Zamboanga, especialmente del PNP Task Force Zamboanga. Aumento pa el presensya del mga full pack marines na pueblo. Este asigun el posible razon si porke na lejanos probinsya ya este ta sucede mga kidnapping. Nag-shift kasi yung activities ng abduction sa ibang lugar na hindi talaga high risk for kidnapping. So nakikita niyo wala naman nangyari sa Zamboanga City sa usual places, no. So this is time for us to review our security measures. We have alerted all the units in the field. Sita acorda del pasado mes, seguidos también el mga abduksyon el sucede na Zamboanga Peninsula, como na Zamboanga Sibugay, donde aquella víctima de abducción el mayor del Naga Sibugay si Mayor Gemma Andana. Ya sucede también aliparte na probinsya del Sulu, donde taabla el Abu Sayyaf, que sila taagarea con el mga biktima mas temprano. Ya afreta también el seguridad de Zamboanga este tiempo, siguiendo este incidente y el descubrida del un IED na muti del pasado día. Albert Luna, Dateline Zamboanga.